Emanain ida mate non nain hat seluk kanek, alegadamente hetan sona, husi, sidadaun ida, ho sofre defisiensia psikososiál ia Beto Suku Madohi. Most incidente trauma ida nebe acontece nebe sidadaun ida ho condição sofre psikososiál sona emanen lima e segunda-feira lokraik e aldeia Beto na Roma Suku Madohi posto administrativo dong aleso. Os incidente ne resulta emanen rua kanek grave no labarik ida ho idade tinan hitu la convida enquanto na rua kanek aman no alta ricas hafuin halo tia observação e a facilidade de saúde Comoro. Foi no acontecimento né vítima sira loriqueiras ba centro de saúde Comoro onde hetan atendimento saúde no nemos husi parte polícia tunqueiras ba ia local acontecimento onde foti dados. Vítima ni aman Pedro Kait haktuir kronologia acontecimento. Latene bijingun sira sona hotu kanek mai bolo hau dan one almas kanek nema kawalai mai la sona area bijingu ida ba karne lori tambo portularan aba area one kanek nema kawalai motor mai lalai hospital. Ada sona ne aulah reho mata. Bijingu ida makba foten hau ma alai mai hospital. Saben hira maka sona itu sona. Latene sira na hira awalai sama sira bobaron. Ya ansat to tangal fulang ida atu ba. Atu bulu kena makila. Mas bebe ansa kami selesai dan ya normal. Mas to tempo atu be. Ansa bulu ke hospital ke saya dah latene. Hakilar be feto sira la bele kair somane ma kair musnai tolo ko hat bele ne kartu ne moros ne kilan se siempre kartu ne itu la bes durante ne moros ne hakilar ne hansa foto tu di saya da bele bes ne hakilar la bele bijingu alena idare tinan limana Ini naran se. Junidia ne no kai Junidia ne no kai ne hetan sona ida kotuk ida kidong ne makas ida le how nudar aman tingke jeje atu be ba kuliah umahan sa result bak kanek ne tambah uang kanek Dengan proses tu le. dengan proses be tirang sa de ka kuliah familia yang rumah ne tingke lore ba be fating ida para be ne bele asain. Ligado ao acontecimento né, sidadaun nebe la convida Honar Reinaldo dos Santos, tinan hitu, nebe equipa forensic lori ona ba mortuário Hospital Nacional onde halo autópsia. Enquanto suspeito nebe alegadamente sona vítima sira, sidadaun né assegura ona e a esquadra dong alesso. Lamberto da Silva, Jacinto Marques, GMN.